Kioneki kiaria marenda kunyitithanio biki kirabanite ta kiaringa ithiga ni amu ni ciumia igiri thutha wa mibango ya kubeana certificate cia kibiko wabicini ya munene wa watho kurugamio magikuwa kimumu kia andu kiria kiragomanaga wabicini ino kiaya gukorwo gikiiga miturire ya ugwatini wa gutamba kwa murimu wa COVID-19. Kiria giatumire twike uguo especially here in Nairobi ni undu twaina very huge numbers na ingia maumaga ruraya na nimuramenya uria gwathiaga hindi iyo, so we had to put on hold nigetha tweterere twambe tuone situation uri iguikara. Situation nayo ndinagicenjia. Hiyo huduma ilisimamishwa ili tuweze kuhakikisha hatuenezi huu ugonjwa wa COVID-19. Wabici ino ikiuga mututhuko wa COVID-19 utumite moneke kurumangi manene gukira kanua ni amu marua ma andu aria mariyandikithitie ni mararikitie thiko iria ciendekanaga mobiki 793 maria mararikitie mibango yothe makiurio kwiyandikithia weru rurenda-ini kuria megucoka kunyitithanio ni wabici ya mobiki yarikia kwamukira mitaratara mieru kuma kuri ministry ya ugima wa mwiri. Mohiki maya mothe aingi ao ni mara expire. The 90-day period has expired. Maria turekithagiria guku Sheria House. Na nikio no muhaka mari apply through the platform yo turoka nayo itagwo ya eCitizen. Mari apply fresh tutikumera mari heriki. No wana mari apply na ni mego promptwo through the system mundu auge kana ni interested na go proceed. Akorwo ni interested ari apply arikia kuri apply tuhuthire the process ya kweka due diligence and all that. And then we can now have the marriages here, but what we are saying is tutikumekithiria guku Sheria House tondu wa numbers. Ona gukiri uguo thiini wa icigo iria itari na andu maingi mibango ya ubiki no irathie na mbere bata andu marumirire mawatho mari makathikitwo ni thirikari. Na turamera atiriri na makanitha, as long as you adhere to guideline iria iheanitwo ni thirikari mutigakiria andu na mbere iheanitwo. Sisi tunaangalia ni vipi ambavyo tutafunga hizi ndoa. Pengine itabidi tutoke nje, tuweze kuzifanya nje ili tuweze kupata open air mahali ambapo tutazuia spread ya virus. Mutaratara wa kunyitithanio biki uriokoragwo ati mwarikia kwiyuria fomu ya kibiko mwetagirira thiku 21 niguo kungikorwo kwina mundu wina gitumi o kiothe egia kurugamio biki eumirie kuria endu aya macokaga kwiyuria fomu ingi yo biki uria no nginya wiko mbere ya thiku 90. Kuri endu aria manyoteire ibiko mekuthie na mbere o gweterera nginya rira rubonge rwa watho ruriiga mitaratara mirumu ya gutigirira ati wona maundu macokereria no mekuthie na mbere na kunyitithania ibiko kuringana na watho na wendi wa muingi. Ngeribotera Inooro TV de county-ini ya Nairobi, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.